Bog ekipa, ja sam Tea i ovo je moj novi YouTube video. Za današnji video sam pripremila, ja mislim, 4. dio Yu-Gi-Oh! GX profil video. Danas ćemo pričati o Asteru Felixu, liku koji se pojavljuje u 2. sezoni. On je profesionalac dvoboja i došao je kao novi lik u 2. Yu-Gi-Oh! GX sezoni. Meni je on bio jedan od top 5 likova. Njegov špilj je Destiny Hero, jedan od rijetkih koji je pobjedio Jadena. Njegov menadžer je bio Sartorius. U japanskoj verziji animea njegovo ime je Edo Phoenix. Asteru je otac nastradao, te je on došao na Akademiju dvoboja s ciljem da istraži što se točno desilo njegovom ocu i da pronađe krivca za njegov nestanak. Aster se u posljednjim epizodama 2. sezone bori protiv nekog tipa s imenom D. Ne znam više kako se točno zove, sjećam se da je nešto bilo s D, ali pobjeđuje ga, vraća plazma hero kartu koju je tip ukrao od njegovog oca, doznaje da je i on kriv za smrt njegova oca i spreman je da vrati dobru stranu Sartoriusa. Aster je iskočio iz helikoptera da bi izazvao Sartoriusa na dvoboj, ali nažalost je izgubio, ali Jaden je vratio Sartoriusa u normalu. U 3. sezoni ovaj lik se pojavljuje, ali dosta manje, što mi je zapravo jako žao i što mi je jedna strana od mana od JX-a i što mi je smetalo. Aster mi je jako dobar lik i trebao imati veću minutažu u serijalu. Također Aster je gost i u jednoj od Yu-Gi-Oh! RCV epizoda, što me motiviralo da nakon što svrši sve Yu-Gi-Oh! Ove što sam prije gledala, da i toga pogledam, samo radi Alexis i Astera. Tako da mislim da sam manje više sve rekla. Tako da to bi bilo to od još jednog profila Yu-Gi-Oh! GX likova. Pišite mi dole kojeg lika želite u idućem profilu videa. Ne zaboravite lajkajte moj video, pretplatite se na moj kanal, te me zapratite na sve društvene mreže i podržite jednim velikim lajkom za još videa o Yu-Gi-Oh! GX-u, a mi se vidimo uskoro već u idućem videu. Ćao!